ya maso osuru ni asase edin be na osuru ni asase a takrama nyina pamu kase oyo kronkron oyo asafo awurade o edin we na me ba enuare abotan nyina kutu o pepo mu nyina tutu na hu moni dwane ediwe na yabwa mayeti asieda oyo nyame o oyo kesiye orofo azime tunyu no sunsun na fam se rapcha mene mpanifo da so nam abai wa hai ye de ehun se nkasa ebi se obutimi di tukakase ye tumi di tukakase nanso me ba mpanifo nanso yinwu se adwuma no ese me bi ka omu nimti omu nimde nti omu kirete me da for God's Revelation Ministry ano na obi bi se eduane hini e wo hefa eduane hini eduane machi so unya adwuma na ye hu se wo ya adwuma pa na ye taa wachi a ukosoro tira me se edin bi wo soro wo asase ase edin ne ba is Jesus obi ntimi ntwam obi ntimi sesa no e ya chede e bibiduru ye koso kire ani panso e be fomu aba na yebekɔso akyerɛ na ya kyerɛ orofo na ya me kan sɛ ye nkyerɛ ni akakra bi kekere be kyerɛ hwɛ no mana da screen nas wo de frodifo sɛ papa ihamadu na mo kyerɛ no mani agye dodo e be den na manya bi me from so we mobile mo fadi mamma ko fa bi ko mo sɛ wo ya no mo kɔ mo bia kwa ma mo kɔ sunsun mu de anadai mo mra me kan bom he ade e deso bi wo bayie na so obi na ade ahyiem abaifo ko hia ye friend sweet meeting Oko abrochira foko be ye meeting no Ghana force ko si bian kom ko se what do we say UK ni adada ne abai foko meeting wo UK hwe ne fe omram go wini pa na moto preko e friend ko wine romantic no wo de toothpick ni wo be say so no wo ye hye wanum so wo so to na ase ade ye wo problem mama hwe ne yakopon de acha me a me pe report amachi mama ka bi kakra wo ho na tie me ka se bebri me pe so mo ka kakra bi na nya ni hira wofa na na bare kasa yo ye friend kron fun sei yes e bi se nkasa janse hunu ni ma hunu we yeah se wuti na aye yawo pa wuti hayo pa pem etima we ma kura be ma bobokom yes ma wo se wakọ no maduru anoma nyaida eyi tuna sintin kakra na boboso na pe ayi kakra tom na fatom na som uti santi wo me se den me ma 3 days bosinga som bi na yehwe de bi na je se na no pare me tiewa we kura kokram ti yare wo yes etu ase nyina kokram yare ti wo ho etu ase nyina my God nyame wo brothers be say my goddess e be yiri nyina na no pare obi so tiwa wanyinu so na ne hwene mu fi nsuo keze tinu adamaji we betima etu ase ni nyina arafo wo twende ombra wo nchen ne ere na wo twen ekitiwe fodi fo no man ekitiwe no man fa 0543 41 91 60 0553 ha 40 42 fa na hwe su ma de chi anya me bechi dimachi na suem menko obi a aza we mi nu bia we de de prapra kwa na fi ne na otwenya ma ye de beba na ya no odu we ma mo ho ifumu fitu pupe o tama no mo twen me no ka be sey ntimi anye awrade nhyira no nya okese bedas background